spesial sekali buat Ibu Hajat, sekarang Bapak Hajat. Oh. Ibu Upit keluarga. Salam spesial buat para Winda Lovers. Mami Sylvia Amanda Bos Bandung, Bos Putih AJS sayang. Laki pamit jarene arep kliwonan, mangkat nyekar ning guyuh kula neretan. Sing omah dhewe kan sarungan kuplukan, pinter sulap bisa nganceng rambut abang. Palinganan rambut sing putih disemir, ning dompete ora kari-kari sisir. Surigani pikir ditakoni mungkir, liwerua mabok rangga kali menir. Bapak Kokom ya? Bapak Kokom, Bapak Kokom, Bapak Kokom, terima kasih Bapak Kokom. Bapak Kokom, Mami Sylvia Amanda Bos Bandung, Bos Putri AJS sayang Bapak Oma. Majikan, sampun bali kesurupan majikan, kerancingan majikan, aduh wong sing paling iman majikan, sing nyuruh abad sing tetekan, jalukane udut samsulan pedesan. Majikan, Bapak Kokom, selimpet wong lanang, ning jok motor duwi eketan atusan. Bapakne Kokom giliran, Bapakne Kokom jaluk jajan, andalane alasan dompet ilang. Bapakne Kokom, Bapakne Kokom, painganan rambut sing putih disemir, ning dompet ora kari-kari sisir. Curiganing pikir ditakoni mungkir, liwerua mabok rangga kali menir. Bapakne Kokom, Bapakne Kokom, Bapakne Kokom, majikan nom. Sampun bali kesurupan,
Samsa